3. i 4. avgusta biće obeleženo 30 godina od Oluje. I Srbi i Hrvati obeležavaju godišnjicu, ali svako na svoj način. Srbija će 3. avgusta uz paljenje sveća i program obeležiti 3 decenije od ubistva oko 2500 i progona oko 250.000 Srba iz Hrvatske, dok u Zagrebu danas vojnom paradom počinje proslava Oluje. Kada će i da li će dve zemlje približiti svoje viđenje onoga što se desilo 5. avgusta 1995. u Kninu i koliko smo daleko od pomirenja, ali i zašto Oluja i dalje traje, o tome razgovaram sa Savom Štrpcem, predsjednikom Dokumentaciono-informacionog centra Veritas. Dobar dan i hvala vam što ste ovdje. Dobar dan, hvala na pozivu. Volela bih za početak da kažemo precizno podatke o broju poginulih i nestalih u Oluji. Zato što smatram nekako neprikladno da kažemo oko 250.000, oko 2.500. Vi imate preciznije podatke. Samo jedna ispravka u najavi. Parada je u Zagrebu jučer održana. Generalna proba? Ne. Generalna proba bila 2 dana prije. Dobro. Jučer je popodne, možda je to zavaralo, od 5 pa nadalje do 7:30 ja gledao. Dakle, to je bila ta svečana parada. I nije slučajno izabran 31. jul. Kad nije ni vikend, nego u sred nedelje, je li tako? 31. jula došlo je do Brionskog sastanka čuvenoga gdje je Franjo Tuđman sa vojnim i političkim establishmentom Hrvatske donio odluku da se krene 4. u napad na zapadnu krajinu. Tako da je održan ta parada. Oni imaju 5. tradicionalno u Kninu, to je nastavak slavlja. Zapravo oni imaju 5. 2 državna praznika posvećena toj akciji Oluja. Jedan se zove Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, drugi je Dan hrvatskih branitelja. Tako da je zapravo ove godine, pošto je okrugla 30. godišnjica, to obilježavanje pojačano u Hrvatskoj. Imali smo taj čuveni Thompsonov koncert, je li ona polumilionska masa, pa nema, da, 5. je bilo to 5. jula, je li? A eto, mjesec dana prije tog dvostrukog državnog praznika. 4. će biti još jedan njegov mega koncert, to je u Sinju, baš na taj dan kad je krenula ta akcija. Tu je pušteno u prodaju 150.000 ulaznica. A sad možete zamisliti ko će se sada doseliti u Sinj. Ako se sve ono dešavalo u Zagrebu, rekao bih u jednom urbanizovanom mjestu, gdje su sve službe državne, gdje su sve te ambasade i međunarodna predstavništva, šta će biti dole u jednom malom dalmatinskom mjestu koje je onako bilo u kojoj je bilo isto dosta šovinizma. Ali evo, kad ste pomenuli, vratit ćemo se onda na precizne podatke, ali pomenuli ste i koncert i pomenuli ste vojnu paradu. Vojna parada, čini mi se, posljednji put u Hrvatskoj bila 2015. godine. Svake 10. godine, to jeste, znači... Kakva je onda sada ta poruka? Upravo ste i vi pomenuli kontekst i zašto. Kako ste vi to shvatili? Kakva je to poruka? I evo, koncert. Pa niko to nije krio. Ja sam gledao, dakle, trebalo je čuti komentare ovih voditelja, komentare njihovih gosta, najave. Dakle, jasno je da se šalje poruka o okruženju, prvenstveno Srbima, jer dalje Srbi su za njih po državnom narativu bili okupatori i JNA, zajedno sa Srbijom, i on je bila i Crna Gora, onda je to bila SRJ, i domaći lokalni Srbi. I ne krije se u tim komentarima dok je trajala ta parada, dok su prikazivali to sve šta imaju novog naoružanja. Naravno, Hrvatska
Hrvatska je postala u međuvremenu članica NATO-a i oni se okreću na zapadno naoružanje. Pa smo mogli jučer vidjeti i avione Rafale francuske, mogli smo vidjeti ove Leoparde, tenkove njemačke, pa smo mogli Hamerse ili kako se već zovu, ona oklopna vozila američka. I oni to su 100 puta rekli u toku komentara. Evo, mi se odbacujemo pomalo ovo naoružanje koje je bilo prvenstveno onoj zajedničkoj državi, jeli, sa istoka, Ruskoj i tako dalje. Sad se kreće na zapad, što i logično ako su oni članica NATO-a, a jesu već dugo. Dakle, poruka je bila svo vrijeme. Ne smijemo dozvoliti da nam se desi 90. 91. godina, kad je mrski agresor napao našu zemlju, a mi bili goloruki, jeli, to ne smije da nam se desi, iako smo mi članica NATO-a i oni bi trebali da brane sve članice. Ipak, kako kaže njihov predsjednik, kad dođe stani pani, ipak ćemo biti kao i 90-ih oslonjeni sami na sebe. Prema tome, ono koliko uložimo u naoružanje, a ulagat ćemo, kaže predsjednik vlade Plenković, ulagat ćemo i dalje i još više nego do sada. Naravno, u kontekstu toga, te poruke se, kažem, šalju u okruženju, a najžešće i najjače okruženje u svakom pogledu i u brojčanom i u naoružanju jeste upravo Srbija, a ona im je još i bila kao neprijatelj. Znate, rekoh po njihovom službenom narativu, Srbija kotira kao zemlja koja ih je okupirala, napala, zajedno i mi domaći Srbi. Tako, evo, to vam je poruka i jasno, nije to niko krio, ne treba tu tražiti nikakve zakulisane namjere, jer sve je to jasno i otvoreno rečeno. I evo, pomenuli smo i taj koncert, ali da li, nema ni mjesec dana kako je bio, bit će još jedan, da li je negde, kakva je sada, kako to utiče na samu atmosferu i hoćemo li iz te atmosfere koncert, da li je taj koncert trajno obeležio atmosferu ne samo sada u avgustu, nego i u narednom periodu? Dakle, ovaj koncert Thompsonov je sada značajan u odnosu na sve njegove prethodne. On uvijek ruši svoje rekorde. Znate, on je i do sada bio rekorder u Hrvatskoj po tim posjetama njegovim koncertima. Jer da li je bilo 80 ili 100.000 na prethodnim, sve su to velike brojke, razumijete? Ovo je nadmašio samoga sebe, je li tako, na ovome hipodromu. A šta nam to govori? To, s obzirom, trebate imati u vidu kakav je njegov repertoar. Ko dolazi i kako se oblače i kako se ponašaju. Šta nam to govori? Sve veća masovnost. Plenković, da, bio i on, to je, da. Thompson izvodi te pjesme sa nekakvom, kako oni kažu, to je domoljubne pjesme, domoljubna poezija. Domoljublje je za njih, ako se spominju Ustaše, Pavelić i sve ono. Ja nisam nekakav muzičar, potkovan da mogu govoriti o toj muzičkoj vrijednosti njegovih pjesama, ali slušao sam druge ljude koji znaju da su to pjesmuljci. Onako nema tu neke velike vrijednosti u tim pjesmama i u stihovima. Da, nego je ovdje je zapravo to što privlači toliki narod, poruke koje on šalje. On kroz te svoje pjesme, kako bih rekao, veliča tu ljubav prema državi, prema Bogu i mržnju prema Srbima. Ljubav prema državi nije sporna, ali mržnja prema Bogu. Da, kad to trojstvo spojite, to se vidjelo čak na onim kako su obrazo formirali gore na nebu one likove, upravo je to i Oluju i Majku Božju i to što predstavlja domoljublje. Zapravo, dakle, na tom koncertu je bilo 2/3 mlađih od 30 godina. To su nove generacije. Nove generacije koje nose, mnogi od njih nose na sebi ta obilježja ustaška, je li tako? I
i doduše oni znaju da je to prvenstveno ustaško, ali kad ga pritisnu, kad ga pitaju, onda će one odgovarati da su to i hosovska obilježja. Hosovska obilježja to su neka jedinica koja je pojavila se u ratu 90-ih sa ustaškim obilježjima. Ali to je po meni isto. Dakle, ovolik broj omladine koji su, ovi 30-godišnjaci su rođeni kad je završio ovaj rat. Evo sad je 30 godina od tog prestanka rata u Hrvatskoj, od te Oluje, kako su oni nazvali tu akciju etničkog čišćenja, mi to zovemo i veliki krajiški egzodus. Da biste dobili proizvod ljudski, ovakav koji ide na Thompsonove koncerte sa onim obilježjima i da viču svi za dom spremni, taj strašan ustaški poklič, i da oni ne vide ništa zlo u tome. Problem je najveći u tome što će oni reći pa to je domoljublje. Dakle, indoktrinacija je u pitanju. Indoktrinacija od malih nogu, od predškolskog uzrasta, ne govorim na pamet, imam dokaze, traje sve te godine. I svi segmenti društva su uključeni u tu indoktrinaciju. Za gledaoce najjednostavnije šta je indoktrinacija. Dakle, kad vi odgajate mlade ljude u cilju kojeg vi želite, vi im ne prenosite nekakve univerzalne vrijednosti, nego upravo nije univerzalna vrijednost mrziti bilo koga. Je li tako? Ali ako vi želite da napravite da vam omladina najviše na svijetu mrzi Srbe, je li tako, i sve što je srpsko, i ako ih od malih nogu tako odgajate i napišete im udžbenike, oni to gledaju, filmove, gledaju u školi, u ulica, crkva izuzetno jaka u Hrvata, mediji to svaki dan rade, vi dobijete proizvod sa greškom, kako ja to kažem. A suprotno od indoktrinacije, pazite, ne možete vi sada, ovo je izgubljena generacija, možda zalutala, možda nekoga možete vratiti, ali oni su već odgojeni tako kako jesu. Ali negdje smo mogli da polažemo nade da će upravo ta generacija pomiriti, napraviti korak napred. Ali ovo je možda i negdje odgovor na... Korak unazad. Pa mi smo... Ja imam dosta godina. Rodio sam se u Hrvatskoj par godina poslije Drugog svjetskog rata. Tamo sam se školovao, radio, do pune zrelosti živio. Imao i funkcije. Imali karijeru. Kakva je razlika u odnosu prema Srbima tada i danas? Pa mi se bolje i danas slažemo. I kad je bio ovaj rat, ove generacije moje, nego ova mlađarija. A ova mlađarija je trebalo, kako kažete, da ima zadatak da prevaziđe prepreke koje su stvorene. Trebali su stariji da ih puste sami, da se oni razvijaju, a ne da vrše tu žestoku indoktrinaciju, da ih odgajaju upravo u tom smjeru. I šta sad? Ne možete vi sada preko noći donijeti nekakav zakon, nekakav ukaz, odluku, bilo šta, na bilo kom nivou i reći od danas više nemojte, mrziti Srbe. Budite tolerantni prema njima kao i prema drugima. To se ne radi ukazima. To je isto proces, kao što je proces indoktrinacija, tako je i edukacija dug proces. A šta se radi novim zakonom o grobljima? Pa to je zakon o grobljima je isto. Recimo, Hrvatska je dugim koracima krenula unazad, da kažem, od prošle godine, od predsjedničkih, odnosno parlamentarnih izbora, kad je Plenković, odnosno HDZ na čelu s Plenkovićem, da bi išao i u treći mandat, da bi zadržao i treći mandat na vlasti, on je ušao u koaliciju sa proustaškom organizacijom Domovinski pokret. Ti članovi Domovinskog pokreta su svi bili u HDZ-u. Njih je najviše i otjerao iz HDZ-a Plenković. Kad je on došao 2016. godine kao moderan evropejac da malo uljudi Hrvatsku i posebno taj HDZ, i on je to uspio u prva 2 mandata. Međutim, pošto treći mandat nije mogao sa manjincima da formira i Srbima, jer oni imaju 3 te ruke, tradicionalno i po zakonu, tomu je bilo malo, tih 8. I onda je morao da uzme svoje najžešće neprijatelje. Domovinski pokret je bio najžešći neprijatelj HDZ-u. Znate, bili su braća zajedno, pa su se posvađali i onda su najveći neprijatelji. To vam je tako i u životu. Ali ovi su rekli hoćemo, pravit ćemo vam većinu, prvo ćete donijeti zakon o grobljima, nama smetaju četnička groblja, posebno tamo Šoškoćanina Vukašina koji je bio u Borovu selu ispred nosa njihovoga.
onda ćete Srbe, one oko Pupovca, koji su vam do sada bili koalicioni partneri i naravno kao koalicioni partneri ušli u sistem vlasti, to ćete ih izbaciti iz svih struktura vlasti i po dubini i po visini i po širini svakako. I prestat ćete da finansirate taj list Novosti, isto od tog SNV, Srpskog narodnog vijeća. I ne znam, još ovo ustaštvo i svašta nešto, rehabilitacija, sve oni to rade i Plenković se od jednog europejca, umjerenog čovjeka iz, ne znam, komunističke porodice koji ni u ratu nije bio, pretvorio u nešto što je neprepoznatljivo. Neprepoznatljivo sada. Ta glad za vlašću zapravo izmijenila je i strukturu njegove ličnosti. Na osnovu svega što ste rekli i pobrali smo, ne moramo daleko da idemo, čak ni 10 godina, nabrali smo nekoliko primjera sad u ovom poslednjem periodu, ali na osnovu svega toga, pa i na osnovu toga kakve generacije stasavaju u Hrvatskoj, hoće li ovaj period zauvek ostati prepreka u odnosima Hrvata i Srba i dve države? I dakle, ako ne možemo da se oslonimo na vlasti, ako ne možemo da se oslonimo na buduće generacije, na koga možemo da se oslonimo? Ko je taj ko može da prevaziđe tu prepreku i kada će za vas to Oluja prestati? Ko može da prevaziđe? Ako nisu ni mladi, ako nije vlast. Dakle, mora u hrvatskom društvu neko mora da donese drugačije taj, kako bi ga nazvao, obrazovni program. Da umjesto indoktrinacije krene u edukaciju, da uči omladinu ovim univerzalnim vrijednostima. Znači, univerzalna vrijednost, već sam spomenuo. Da, dakle, to je proces. Kao što ste, da biste dobili nekog 30-godišnjaka, treba ga početi odgajati normalnoga, jeli? Ne sa greškom, da kažem, ovo što imaju danas. Onda nisu svi u Hrvatskoj. Imali ste recimo protiv Thompsonovog koncerta. Jasno, ne sad bili su neke ove sa lijevog spektra. Pričamo o većini. Da, sa lijevog spektra. Dakle, ako oni osvoje vlast, očekivati je da će krenuti drugačije, u drugačijem smjeru odgajati svoju omladinu. A nemojmo se uzdati, mi često kažemo Evropa ne reaguje, svijet ne reaguje na Thompsonov koncert. Trebalo je čekati nekoliko dana da se neko oglasi i to je bila tako mlaka jedna... Ne reaguju na mnoge stvari. Rekla je bila reakcija, nije lijepo, jel da to treba se držati te antifašizma i tako dalje i ništa više. Plenković je rekao, pa ja sam to rekao i ja bi to rekao jer to tako piše, to je kao blaga reakcija. Čekali smo reakciju predsjednika države Milanovića 2 nedelje, najvećeg brbljivca do sada u hrvatskoj istoriji, koji je komentarisao sve i svašta i što treba i što ne treba. Predsjednik sad je šutio 14 dana i bolje je bilo da je tada šutio nego što je rekao. Otprilike pitali ga zašto, kako tumači da je mlaka reakcija iz Evrope na ovo što se desilo na hipodromu. Pa on je rekao, pa kaže, imaju oni više svojih problema, neka rješaju svoje probleme. Da, oni ih zanima samo što je njihov interes. Da, tako da... Hoću ovo da vas pitam, kako će izgledati sljedeća nedelja kada ste vi u pitanju i šta je? Znam da je trebalo da bude, da se otvori izložba. Isto to, Oluja i dalje traje, tako se i naša izložba zove, jeli? Ali pošto se onda oglasila država naša, Vučić i Dodik, svake godine kasno, pa nam prave problem da možemo napraviti program. Da vi planirate to napred. Jeste, evo, i tako su nam i sada na neki način uticali su da promijenimo program. Da se prilagodite. Pa ne možemo protiv države, tako da, pa smo onda mi prebacili to otvaranje isto u ponedeljak. Znači, mi smo danas pustili naše saopštenje tradicionalno koje citiraju i to je dobro da vjeruju ovom našim podacima i svi nas citiraju i međunarodni sudovi i tako dalje. Dakle, trebalo se potruditi, steći tu vjerodostojnost i odmah da vas ispravim tu ove brojke. Pitali ste me, sad ću odgovoriti. Odmah sam vas pitala na početku. Da, jeste, evo sad ću ja reći da mi imamo do sada imenom, prezimenom i sa svim podacima verifikovano 1903 žrtve iz Oluje. Ono što je karakteristično jeste da je među tim žrtvama još trećina
619 neriješeno, ali da je u ukupnom broju žrtava velik broj civila, 66% civila. Inače, u cijelom ratu i na hrvatskoj i na srpskoj strani učešće civila u ukupnom tom broju žrtava je negdje oko 38%. Mi imamo i žena 30% u Oluji, a inače je u cijelom ratu i na hrvatskoj i na srpskoj strani negdje oko 14%. Vidite, to su te najcrnje brojke. Znate, kad se neki ratni događaj procjenjuje sa humanitarnog aspekta, onda se upravo gledaju ove kritične kategorije ljudi, kako se prema njima odnosilo. Tih 619 nestalih, i to moram reći da mi imamo sad ekshumiranih 311 posmrtnih ostataka koji još nismo identifikovali. Ako bi njih identifikovali, a nesporno potiču iz akcije Oluja, tamo su ih Hrvati pokopali i eshumirali, ali nismo ih identifikovali. Svaki put koristim ove svoje nastupe da pozovem ove moje Srbe koji su se različili širom svijeta da se malo zainteresuju ako imaju člana svoga nestaloga. Neki misle da zapravo porodica treba da učini 2 koraka. Da prijavi to nadležnom Crvenom krstu ili polumjesecu tamo gdje žive, otvore nekakav zahtjev, popune neki formular i da daju krv, kap, 2 krvi, pa da se može uporediti, jer sve ide po DNK, nema više klasičnih metoda. I očito da ovo kad se ne podudara sa onim koji su krv već dali porodice, da onda one prave porodice nisu dale. Tako da, evo, to je to. Znači, kad bi mi tih 311 identifikovali, taman bi prepolovili taj broj nestalih. Imamo još i nekih registrovanih grobnih mjesta. Tu Hrvati također otežu sa tim ekshumacijama. To je jedan isto tako dug proces. Odnosi između Hrvatske i Srbije su na vrlo niskim nivoima, pa i ta komisija mješovita koja se bavi nestalima rjeđe se sastaje mnogo nego ranije i manje rješava sudbina i tako dalje. I onda evo još ovo, znači mi ćemo onda Veritas sa lokalnim vlastima u Banja Luci, u Novom Gradu i dole Driniću i sa Srpskom pravoslavnom crkvom imati program, znači u 4. i 5. u Banja Luci bit će i pomen u 4. i bit će u Banja Luci za sve žrtve Oluje. Imat ćemo i otvaranje te izložbe i tribinu. Pomereno za 4. Jeste, tradicionalnu tribinu Dani tuge i sjećanja i promocija Veritasovih izdanja. Onda ćemo 5. isto u Banja Luci obići nekoliko grobova gdje su Dalmatinci i neki naši ljudi iz krajine cijele sahranjeni. A onda 6. tradicionalno idemo na tu Petrovačku cestu do Novog Grada, spuštamo vijence iz u rijeku Unu, tu preko mosta kud je prošlo preko 100.000 izbjeglica. Onda idemo u Svodnu. U Svodni su hrvatski avioni 8. augusta granatirali izbjegličku kolonu. 7. smo na Petrovačkoj cesti. Dole je tradicionalno pomen i odlazak u Drinić. Tamo posjetimo jednu spomen sobu i prijem kod gradonačelnika male jedne opštine Drinić. Hvala vam mnogo na odvojenom vremenu. Mi ćemo o Oluji pričati naravno i u ponedeljak. I hvala vam na svemu ovome što radite svih ovih godina. Hvala i vama.